Neutral Border Disputed Redressal Forum mentakasngi kalali ban IT ya ka dorkhas sha Deputy Commissioner ka West Jainti Hills Henry Nakadau ka Jingbun Kam UDC kelayo ban IT no how Additional Deputy Commissioner Mark Andrew Shalam ha ka kamra trei kam jong u Umasi sungo Sherman jong ka HB DRF ha ka jinga kren cekilat pathai kubor ulaong hadin ka jinga kendu baru ADC la pentip balasai ka sngi khan reuterik kandon ka jinga kendu jong ki art district nadu ki DC rengkat bat ki SP ha ka bakini shim ya karai ban khot ya kinong shong shnong nong ya lam shnong jong ka khasi pnar bat ka karbi ban wanra no ya jing song suk shong sain ha ki tei ki jaka ha ka baidei bat ka jingya kin art ka balami na ka daw ka jaka lum khajna na ka tax gate jong ka KAAC ka balane la shibnai tam manta na ka liang jong ka seng ka la kentu badi ban shim kia mardor ya ka ne bat bonon ra no ya ka jing shong suk shong sain hapdeng jong ki ula pan sngaw bana ka liang jong ka forum ru ka kloi ban ya trelang ngine ka liang jong ka neutral border dispute redressal forum hadin gani ka jingi kan art ka ba la ne manta shibnai hapdeng ki karbi bari ka sebenar ka don habis nong kanduli hadin gijing penyeng jongga karbe long katon mas council ya kato tax kit te ni lele I kendu menta baru additional jongga West Hills district namar ba nim don por bau bisi udun kampalan imla beli kendu ini ding lele ni keren di don kambaro baru additional DC te ula ajing tip yengi daga basai balasai kesni kandon ke jingi kendu jong ki RDC hapedeng ke West Karbi Anglong bat ke West Jaintia haga jingi don lang bat additional DC bat ke SP jong ki Arliang bat haga ni ke jingi lang ke ban salong la syai kin ya keren ban shim ya karai ya ka ban khot ya kinong song jong ki Arliang mamla kata ka dai hapedeng ki khasi penar bat ki Karbi ban ra no ya ka chong suk chong sai te hadin ke jing pensiau jungi ya kejing syak penting space jungi briu jungi badan stage pop block 1 ila kala bang nang klub den kali yang usar additional DC ulah ong hibalo de bio sngau ya kene baru de keren ru bat kibor jong West Karbi Anglong wan penne pensai kata chung sai te haga jingi de ban kane ga tax keru ngila de pensiau u ya ki jing ki ban mi nang ta den kali yang jong uru ulah pular hiban ya keren bat ki RDC haga juk kopor ban penne pensai ya ka ya chong suk chong sai te jingi kendu jungi menta kalong tang keni kalaban wan rashi pun ki kenrum kenram katu jing ji hamu gro kajian ka dau ayu kajian ka dau jing don jung katu ka forest ticket jung ka Karbi ka badan hantu ti hantu anda don ka tax gate kam kim nan ong bundo kim shim khajna shu kelani kim khang shu tan ki mar pok kende lagi mar ka balong be ande yo san sara bagi repru kin krom ye kis iar kin krom yo kubam bagi tu kinong khadu le le kin krom hanta kami gi na ar baju te naga taga daw ni persaju dia gane gi buk text kan kajungka kebanen kom bar wat sepok pu sam jung te naga yang jungi hi kun ka forum sini kentu ye gi por sarkar ke sumkhia ye gane gi te gi jing keno menta kalong baik ba dei mangi khasi benar ke encroach ya kata ke jaka juki era ke shisha omde ngi ben cross de magi ke ben cross dan ngi pe kum kata notification sakawe ngan omru I barlo Karbi bar ki padi snong juki baro hoy ki Karbi ko pa ki don ki maps bar pun shisha ba ka mukro lan ke khanduli kum ta ter ke hak pok area juki na ongem ka map kadang wan hadin ke notification khalai perlu kerenda spasan pewe kamap ka begitu kat kendai spa ni pewe kat kendai spa ni pewe sau kat kendai spa ni pewe kat kendai spa ni pewe kum ta ter pi ba baro ki maps ka ki do kam klaim bor kam kor banyak kena ke notification ka ba penmi de kesaka ti namar kata ka ba klaim bor tam ke jingi de ba kene gede kata ke notification te kata ka ba keren ngam keren sepang ka blok 1 mo ngakeren baik tam gini ki kaduli psiar area tela dangi peker kum kata kim dei ban pen ksani lede lene ban pen he lede na kita kimaps ke baki ki ye bro maki ndrai de be ban but kat kum kata ka notification khala April khat ndai spasan ke we tela dangi peker kum kita kum bang ong ka snok Karbi bar der san thau kum ka mokoira kum ka klin i kum ka lagaroi bat nang ta ter kum ka ne ka psiar ka baki kam maki ki de be pura sepopur sam jong ne le
te kendia ke jing de ka bolo wan pat kani ke don ka kam transfer kat ku notification kat kena spa san pwi ka bolo wan te kal hape hi spo unit ka char ni kirel ku spo kar biang loke tab hadin kata ka wan pat notification haka san tarik jong pada November kat kena spa san pwi new bat ya ka bel dep sorbe di Artillery District Council haka khatnya hado arpe ulai jong benai efek kat kena spa san pwi pra ya ka ba la dep propose bari transfer mau cepo unit ka char ni cepo United Precision Hills kemudian cepo Mikalia dia kata kadang don beri propose tinggi dewan ke sarkar bagadai ber implement no yagani tambah yakini ki chinong pat tiba mana dep kreu menne yagani ki chinong mukro badi ini ki jingbu tax state juga gabi no termas kapsul tengah tu kan dei ki cepo perusahaan juga Mikalia bat perlo kar biru ki dei bar sngeu thu yagani Injury Border Dispute Redressal Forum tinggi dap ke jing sngeu khia pada ke jing sngeu si ke bejut ha ke jing ide bar ke jing ya kan at pedeng di arjai penriu ki garbi bar kasih penar ki bajia ha ke ar ligi jeka kata pedeng ke senong muthade bar senong mujam nangta haga hapdeng ino senong juga khanduli wati katto ka ne link senong garbi ki bajia stage ko khanduli area tengane ke jing jia mentah redap cipenai tik ban yo i bakat padang mi isni kane ke jing jia kadang jur